jemuran. Setor, cucuk 15 jubur aing. Kemana bakulainya? Ceng, dige. Hah? Nulis si Rudin tuh, Ceng. Ente. Lu benar. Ente, Mang. Iswi, nulu bae. Dimarakan. Ih. Yang kurang. Aduh, panas amat, Gusti. Itu mulai banget tuh. Jalur lembut. Taik bae lah, baik. Aduh, ayo. Oh. Aduh, kieu eta boga salaki mah. Kabina-bina kudu aing nanaon ge. Boga anak dua gitu warakang ulin bae. Hi aing. Sing lajuna mah. Ih, makecot. Ih, macet kenapa? Ini ngulis, akhir mau macul ya. Ih, akhir dondang der neng, kejeng para budak. Bantuan ya mak? Ih, ulah neng, ulah naon? Ya belah dia ya. Emang neng tes di mana gitu neng? Geus di sawah mah biasa. Ih, rajin amat neng ya. Atuh kudu mah awewe mah. Ya gitu. Mak, kok buah? Setik maneng. Udah lu ngespitin kumat tuh kadi itu. Nanangin malik deui. Untuk mana teu si Pajar sarua bae.
Kunaon neng kegerewengan? Ente mak, mama gelis. Neng bisa baik. Sila neng geran. Yuk, Tos loba yuk. Yuk, dia kalian neng ke ditu tuh. yuk. Neng di ditu itu neng. Di mana mak? Tuh. Oh emang ya anak cik emas sarua goblokna. Ya ampun mak, mak kunaon mak, mak kunaon. Neng mau ngagetan emak baik. Ampura mak. Sila neng, mana kuing ke sore. Nek naon mak? Neng ngaliwat di masak anak. Oh nyangges ge. Nyantos. Nya. Udah, gue kayak ngelis burung ya. Mang, nulis suludin tuh. Mang, aing nanya yo. Ih, lain dijawab bukan cowok itu. Sereptor doang nih, jelema. Jeneng emosi bae. Ya, Mang, aing nanya sekali deh ya. Nele dulur aing tuh, siludin nyaon tuh. Sereptor suka nggak bisa ngomong. Terus sia-sia yang mati isuk Islam mantap. Oh. Nang sih jelema yuk, dinyawain kerewak itu. Kemana bae dia yo? Ih, Dik naon dan yang aing. atau aing khawatir lo, Din. Jodoh-jodoh ke dulur aing. Jodoh, ente kedua aing geus ganteng sempurna. Aing. Bleh. Tadi dia buk nek naon di buru mandong caruh bae. Ih, kemarin dia tak doang langsung. Dia letik-letik ke Jawa bener welang. Geus urang jalan-jalan. Kemana? Neraka. Neng. Turun lah, tarik, turun. Naik. Pelan. Udah. Dorong pula, tarik. Naik. Waduh, Din. Pak, Din. Wah, Din.
mah teh masih perih. Ngadole si Anggi jeung si Pajar daduaan. Coba ka Pajar pekta karena perasaan Ulis ku ari. Walaupun Pajar goblok ge, hate mah teu bisa dibohongan. Kubur kamu itu si kakak. Neng Ulis. Soalnya ke dia. Neng, kemana Neng? Neng. Is, kenapa ya si Ulis? Kok kayak gitu sama Aing? Guru kakak. Ulis kenapa sih? Kok ngejauh kan Aing? Emang si kakak meromantis. Neng Ulis, kunaon sih ngejauh beti Pajar? Dengerin heula penjelasan Pajar. Ih. Gerejeng Neng Ulis geurang. Wow. Ya, bunga jeung Neng Ulis, tapi ulah kabur-kabur dinya. Neng Ulis kunaon sih ngahindar bae dari Pajar? Lagi ngahindar. Desi si Anggina marah doang. Ih, emang kunaon? Lain ka Pajar ka si Anggi. Ih, lain. Oh, eta sebabna Neng Ulis ngahindar dari Pajar. Neng Ulis ulah salah paham. Emang maksudnya aku masih? Jadi kieu Neng, kemari Pajar kependak Neng Anggi ge hayang nyaho, hayang ngobrol, hayang nyaho sifat Neng Ulis eta dong kumaha. Neng Ulis mah ulah salah paham atuh. Ih, aing produser panjang amat. Lanjut kumaha aing? Oh gitu. Heeh. Iya, itu produser yang ngiluan baik. Nuhun Neng. Oke, jek isuk buktikan di harapan si Anggi mau. Oke, siap. Ini non maksudnya ya? Ya, Bunga ya Neng, ambil romantis dong sinetron teh ya. bina-bina. Guys, pokoknya jek isuk ditunggu. Jelaskan. Oke, siap Neng. Aduh. Tarik kira, dorong. Itu lah. Makasih kawan. Udah. Bung Srot tuh. Iya, ngerah tuh Bung Srot. Kecek. Hancur. Aduh, motor aing dah. Talian dong, cipok. Taken deh. Ayo, Nah, kayak di bela. Nah, baik. Masih di orang mah. ayo boleh. Ngapain lah? Gila. Potong hari ini lagi. Aduh. Kopling lagi potong. Ah, tragedi deui bae. Kemarin nu potong naon gigi. Aing. Aing.
Nudin dia mah. Pusing yang menuju 1 juta subrek pusing. Liur. Din, kumaha ya. Kumaha ya, Den? Aduh. Ini yang ulis ke rumah macul ya. Itilis. Bantuannya, Mak. Ulang. Ih. Mana di Mak? Terus neng manek kui nek masak timba padu ke anak. Terus neng di sore manek kui. Ih, Mak, urang kene. Nekan gitu. Aduh. Si goblok. Jodet untuk kadalay. Jodet untuk kadalay ker. Jodet untuk kadalay geus ganteng sempurna. Coba Kak Pajar peka karena perasaan ulis kuari. Ih, naon ya si Ulis? Kok kayak gitu sama saya? Ih, kala. Oh, geus. Ulis kunaon sih? Ngejauhkan apa aja? Emang sebenarnya masih. Ih. Jadi kieu neng kamari pajar ke pendak jeung angge. Jadi kieu neng kamari pajar pendak jeung angge ge hayang nyaho watek nang ulis eta dong kumaha. Lain masalah pajar ieu bogona ka nang anggi, pajar ieu bogona ka nang uli. Ih, aing